Hello, yeah, hello. Hallelujah, shalom, shalom, shalom. Yavi yele tua, whaftai le tua wa mawafo ile tatou whelo inga ile ne fiaf. Lungo le tatou, kalame masani la fo il mana vo ngal wenga. Le ua tapena tu fo isi na savali, ua au mai fo ile nganga le tua. Ya tatou te whalongolongo fo ia mai sina wha malosi bo tatou. Ai ele manatu ele tal tonu ngol tatou por kalame. Ya safa pe ona manuia le fenga yo tatou tunu ui ngal wenga matute pe ona ele ne yasu. Na ifana fo se ya onga. Ya olevi inga fa fo ile tu. Le laute fatalo fatwa ile nei tu la fiafi. Fatal fatu le suo sunga ifa fenga ngama. Falitua ya su fo yo. O tofi le tu iso se fata fai taulanga ya ngata fo ile. Ya le mamalu na slasio se tatou tunu. Na tu umam foi no leva no ai fa fonga mai ne fiafi ya o te fata lo fam fa felo ya tu to ma lo so fo mo malangi ma lo fo ile fo lo munuia ya ai o le afesta to talo ile ne tu la fiafi ya e a matai tato proclame o le manai o mana ko ngal tato mi fo talo le to te male alo malanga pa ia ya wa no mato mo moli le nganga o le faftai la o fio. Ya wana le se noa lau tau singa ma lau leo leonga ia ile mawhai una mātou au lia mulia le nei fo i vae ngole asu. Wa leo toi ma fo i mle whai wina o fo fuanga ma tute pe ona iei lau lo tunuu ia wa nganga i fo i le la i lona no fuanga ia au fo tua i mai fo i pong sa. Ia na ngona le nganga o le whaftai wa i manuia le nei aso tama ia istala i whanono ai o mātou loto. Moli le nganga o le viinga, le nganga o le whaamanu, le nganga o le whanetanga ia te oi. Ono me le lei me sili wa i whaia me sao mea mo mātou. Whaftai ai o mātou loto le neitu la, ia la o fio e whaau. Amtalia le mātou prokalame o le manai o le mana vau ngā ruenga, ia tui natu lava i o au tama, anga le mai la o fio. Ea se mata upu fo i wa e au mai mai la o fio ngopa ia i o mātou loto le nei aso. Ya faile ma fa mal au ya te matou talo ya te o te ma fa wina lo tangata o na wa o se me fa nga renga i mo la fio talo ya te o lo matou te ma ya foi la fa unga il fa longo la fa na alu male mana alu male ia alu male babalu la upule ali ie yo o lava yo matou loto matou fa peifo yo matou lava lo e o mai feta la mai ai le nei tu la fiafi. Fo yalvi inga ila o fio lo matou tu ono Yesu Kristo matou faolo. Amen. Amen. Ya yele ole tato tu si fai tau le nei tu la fiafi. Ole tu si le lua Samuelu. Lua Samuelu non tau pues fuma le lua. Ya alona fa yupu mo bua. Se o atu fa yupu e lua sfu. E whangata mai suma wha. Lua Samuelu non tau pa suma lua ia at whaiupu mua. Ia se i atu le whaiupu e sfuma wha. Ia mana ia lela o whaitawina tātou tu sa. Ia tātou te malmalama i fo i pole asam tāupu au mai mo tātou le nea fiafi. Ia o e whaafonga i le tātou matau. O le urutala o le tātou mataupu le nea fiafi. Ia po se manatu fo i fusia i le tātou whaamalos. Whaapuina whaapea. Ia ngata lo tā manao i mea o tā maua. Ia ngata lo tā manao i mea ua tā maua. Ia leri. Ia usi mea lau whaafonga. Ia o whaitawina o le whiongpa ia le atua. Wāsina upu. Mo le manai o le mana o ngā ruenga le netu la fiafi. Wa wina na tano Yehova ya tavita o na watu le o ia ya te ia o whapea atu iai. O tangata e to lua sai le tasi ai, e mau oa le tasi ai mativa le tasi, sai le mau oa o ma moe mpovi tele.
ai le aise mea ale matiba ua na o le tamaʻi mamoe fafine i titi e tasi na ia faatau ma faasauina ua tupu faatasi mai i latou ma lana fanau o siana fasimea na ai ai o lana ipu na inu ai sa taoto foʻi i lona fatafata ua pei se a fafine lava iā te ia na aluane le tagata alumalaga i le mauoa na ia lē mafaia ona ave sana mamoe po o sana povi e sauni ma le malaga ua alu atu iā te ia a ua ave le tamaʻi mamoe a le tagata mativa ua sauni ai ma le tagata ua alu atu iā te ia ona matuana tupu ai lea o le ita o tavita i lea tagata ua fetalai mai o ia iā na tano o loo soifua Iehova e oti lava le tagata ua na faia lea mea a le tamaʻi mamoe na te taui atu lea i mamoe fā ina ua na faia lenā mea ma ua lea lofa ona fai atu leo na tano iā tavita o oe lava le tagata o loo faapea ona fetalai mai o Iehova le atua o Israel o a'u lava na ou fa'au'uina oe e fai matupu o Israelu o a'u fo'i na ou lavea'i iā te oe ai le 5 o saulo na ou avatu iā te oe le fale o lou ali'i mavā lou ali'i i lou fatafata na ou avatu fo'i iā te oe le aiga o Israelu ma Yuta ana i titi lea po ua ou fa'aopopoina iā te oe o lea ma lea sa le mea ua ino ai i le afioga Iehova ua e fai ai lea mea i ona luma ua e fasioti iā Uria le saheti i le pelu ua e au mai fo'i lana avā e fai mau avā a o ia ua fasia i le pelu o le fanauga a amonia o lenei e lē mavae le pelu o e lou aiga e fa'avavau auā ua e fa'alemigao iā te au ma ua e au maia le avā Uria le saheti e fai mau avā o lo faapea ona fetalai mai o Iehova fa'auta o le a'u fa'atupu leleaga iā te oe ai lou lavaiga o te ave au avā i ou luma ma ou avatu ai i se tasi tagata e moe o ia ma au avā i le mumuo o le lā auā o oe na e fai fa'alilolilo a o a'u o te faia lenei mea i luma o Israelu uma i le mumuo o le lā ona fai mai lea o tavita iā na tano ua auagasala lava iā Iehova ua fai atu na tano iā tavita ua ave eseina lauagasala e Iehova e te lē oti ai na o lenei ua e fa'atupu mai le inoino o ita iā te oe o e ita iā Iehova i lenei mea o le mea lea e oti ai lava le tama ua fanau mai iā te oe ia fa'amanuia le atua e tusai ma le faitauina o lana afioga paia lenei fiafi ia te ia pea le vi'iga e ise ia o ai le fa'avavau amen vi'ia le atua manaia ia o lenei tusi o le tala ia tavita ma le savali na alu atu ia te ia e ala lē le perfecta o nā tano ia le sa e fa'afoga ma iai lenei fiafi taimi fo'i na tigā i le finagalo o le atua iā tavita ona o le agasala ua i faia e ala lea i le mulilua i le ia patisepa le avā Uria ia e lē o toe tau fa'amalamaina lea tala fo'i lou finagalo ma lau fa'afoga i lenei fiafi ae ua au mai se autū mo i tatou e fa'aautū ai le tatou savali ia gata lou mana'o i mea ua e maua ae taga'i i le mea tavita lea sa fai ia e le o toe po se lilo o le to'afia avā tavita e to'afia avā tavita ona palate ma ai ma isi nae ua ta'ua o ana avā ma ae o Uria ua na'o si tasi lava siana avā ua na'o si ona to'alua o Patsepa le la ua auina iai e le atua na tano o lana u'auga alu e fai iā tavita mana ia le tala fa'atusa na avatu iai
na tano na longo ele tua ya na tano e faia ya tavita a o lo mal malama le ya mai tangata na al malanga ya sa yaise e fa pesa yai o le tangata mativa e tasiasi tama ma moe fa fitness ya te mai o le fainga le nei ma moe pe o le fainga o sana pe o le fainga se tasi o lana fa na mai o lana ipu e ai o lana ipu e inu ai la te ai fa tasi e moe lo na fata tala fatusa tusa e tasiasi mea sa fa pele estoy ino uia ala o longo atu yai e fa mai o le tangata mau oa e tele ana mea ina wo tali ma lo o le tangata mau oa ta pa lo e le mau oa le ma mo ele tasi e tangata matiba talo fai kasi asi ma mo e le tangata matiba e fa mai ua ave ele fe au le tangata mau oa au mai lo ma mo ele na tasi au lai kele le la ma mo e le tangata mau oa au fa popo asi ngai ma mo e tasi mai lau ma moe se kali ai au malo e se le mana yo le natala lalai e fai atu le fa matalanga na tano au la ngona e tavita lona le fia le meu tu mai ai la le tangata nana e fai al mena wa tawan fasio alela tau yetu ona ma moe Baku ma moe fai, kau ia i ma moe le tangata na kalo fai ngata. Afe mai le tala tavita, na tano ya tavita. O oe. O oe le tangata mau oa le tala noa mai el savali. Ai sa we fa popo ko ai lava le ma moe kasi ar ngai ko inga. Se vai le baulafu ma moe ngai ke pule ai. Kele o mea nawa vatu ele tua yo lima. Ai tasia le to lua le avale nei to ina o le. Ale fita o uria. Ai se hawa e faya ile nei mea. Fate ia ile la ngona o tamita. O nale e fau mai ele tato o tu le nei afias. Yang ngata lo manao e mea o yante oe. Ese foi le mana ia o le tō malaulau wina e. Amanatu ia i e tavita, ina ua longo tu ia i e nā tano ia tavita o oe le tangata le whetalai mai e le atua. E te roe ese le mana ia o. E e le taimi o sofa ia i tā ua le tia Apollo. E o sofa ia i tā ua le fili. Ngalo ia te tā ua le whaea le atua i o tā o langa. Ngalo ya te ta ua o ta tofi mo ta tute mo lunga o lo ta se e ai. E le taimi e fa se ti ai ta ua le fili ma se ai ta fa i se ai ta filinga o me te tupu o soifuanga. A ua toi lu tau le tatonga ta upu le nei fiafi. O ta tute mana o las. Na se me o tu mai le tua i lo ao ma lo lima ta te olai. O me lava na ua foa ina le tua e tate fai ai o ta inga ma ta o lai lunga le nei fonga ele ma fai ai lo na finanga ngalo ato ya ta vita me uma na sa to e fa manatu yai ele tua o me o uma na fai ele tua ya ta vita ma fa man wi ai ta vita le tua ya ta vita na no ta o fai pe fitu wa ulava na o fa uina oe e fai matupo Israel wa fo ina ulava ya ant oe ai le limo so na o avatu ya te oe le fale o lo li ma va lo li lo fata na o avatu fo ya te oe le ainga o Israel mayuta. Hallelujah. Mana ia iole. Inata te doa ai fa kunga ia matala ia eseliti nga fina ngalo le tu.
ya faya ta se tia se ta ua ile ana sala. Hallelujah. Sua malia ya mafato sina tulanga ole nei lo langi maona na fianga matunga naunga. Ngalo ya tavita mele leina faya ile tua ya te ia isi dei lava tamai dei mina fasi se na yo ia a wato ilalo ai tavita. Hallelujah. Wato ilalo ilo na mafau a fia ilo na tangata atoa a sili ai wa ngalo ya te ia mele leina faya ile tua tavita na utu lima tu ya te oe me uma na wavatu ya te oe fale na wavatu ya te oe wawa va kele madia ngā va kele wa waku ya ke oe tavita. Hallelujah. Ele taime ngalo ya te ta ua wha manianga le tua te tono ta ai. Ai wa se tia i ta ua i le tuina nau ma mea whato sina o le neila lolanga. Ai muli ane wa tau valea ai ta ua le ngata i tau valea ta ua i le mea ua ta whaia. Ai sili ai o na tau valea le sili ale ia le atua o lo ta ua una i ai. Yang o le lava o lo ta ua uma lava i tonu sa vali lea. Hallelujah. Mai e tau valea le atua i mea ta te whaia. Yang o lai o lo muli mawina mai ta ua i lalolangi o ta ua o muli mau o tala leia le atua. Ta ua lo fai va ai mai ai o lo mata mai le lalolangi po fa fele ta tu fa fele ta savali fa fele ta nofo fa fele ta tautala o ta ua o mori mau le lalolangi. Hallelujah. O la ta mio e te tau na tangia toa i le atua le lalolangi o ta ua o lo moli atu le mamalu o le atua o le va ai o le tangata i a te ta ua yo ta tofi se le yo fai au tangata la se le yo le ao se le yo le tangata o le tua se le yo perfecta. Hallelujah. Le yo tofi wa fa e ai nai ta u le tu na sa to fa ma tu ai na tano i ta vita ya le sa vali mai le tua ta vita va mai le tua o ia lava na ya fa u ya to ya la mele o fa. Hallelujah. Ia lele manino le fai upule na iva kale mea e ino ai le afionga yo ana ori ro ia se tasi foi fai upu tono tuspa ia o le ale na sala o te e atu ile tu no wingo le taimi tate fai ile ana sala o le taimi o tate te e ai ile tu malana ami o tono na fai mai ele foi upule na iva se ale mea wa e ino ai le fionga le tu. Hallelujah. O le loto a o le fa mariaina o mata lava o fai ngofie o na fato sina ina le mafau o fai ngofie o na vanga ngofie le mafau. Hallelujah. O na ngalo ile le tangata o meo wa uma o na whamanuia ai le atua i ate. Ia le ringi. Ia o na whai atu e tau valea le fionga le atua. Tau valea le atua malantala le lei. E a whai e se mea tate whai a o sila lona. Ai whai mai ai le. Tau se salu mai fato e se ngā tāwita i ana tano. Mai wa ouanga sala i leo le langi. Hallelujah. Ai whai mai le tala ana tano. Wa ave se ina la uanga sala. Ai pau au le nei. Wa e whaatupu mai le ino o ita i a Iova. I le nei mea wa e whaia. Ai oi. A sasil ta savali, sasil ta tautala, sasi se wa mionga ta te whaia. Tasi ale wa aia tangata, tasi lale tala tangata. A tonu e muri ai o na whai se tala, ia te ta ua mau ta a inga ma. Ai mua mua o na whai mai se whai mai fo lea wao. Te whai mai fo o le whai whi au se tu lou.
Fonga I whawhenga. Te whai mai fo le tama o le atali I o le atua. Hallelujah. Ia le atua I lana upu. Ai taimi e sasi e le tā whai unga. Sasi e me tā te whaia. Pe minute pe na nai se kone tā te se ai. Ta ua lea ato ai le atua malantala lei. Tato au tu le nei tu la fiafi ia mali e lau loto. O ani mea ua foa I le atua yo au. Mo ulima tate ola I lunga o le nei whangai rele. Talia I le nanga mai whawhitai. Whawhitai I le atua o ia whamanuia I tutonu o tatou ai. Hallelujah. Te lele a fianga o tavita ia lea. Ai lai le a fianga o tavita malana me ufai. Fai tavita. Ai a fia o mai lona a inga. A fia o mai o na tupuanga. Na e manino mai na. Mai e le ma vai le pelu ai lo a inga e whavau. Ia vai na. Ia leo lo tato va ai polonga male. Tulanga o ye Israelu. Mai ai na una tupulanga si o mai teimi nei le atu. Hallelujah. Ia ofisilia ia. Amate leo se pito leo vaenga o mea tawita na whai. Leo polonga Israelu. Nanga o le tala nai whai mai na. E le mawai le pelu ai lo a inga e whavau. Matala leo yeise vaenga o le angasala le a tawita le a fia Israelu. Se whai te tenga fo ia te tatou wa veo taitai o a inga. Matama o tatou a inga. Se fe awa ia e lui tau tatou. Fe awa le atua o le fe awe. E toe tatala I se isi vaenga o nono tia ma toe mafau fau atili e tangata. Toe sa veu mai e lunga I le mafau fau po ani mea ua lea mana ia ua ngalo le tangata. Toe sa eu mai lunga. Toi langa mai lunga. Te ua whale ango anka ua sia ka mele whai. Ta peata ua ia na ta ua tate a fia ai. Ai lea I le ngata e te lele o ta fianga I luma o sila whanga le atua. Ai a fia ato ai na yo tatu ai. Ta uva lea mai na yo tatu ai. Se toi whawhangu I le nei tu la fiafi. Mana yo le manavo ngā luenga. Hallelujah. Ia le atua. Wani me ua foa ina le atua yo ao mau lima e tausi ai ma whai e o ta inga. O la palna. Ia le li. Praise the Lord. Mai ale tala ia whai launga. Tusi a whai launga e ono. Tala Solomona ilana tusili na whai launga e ono ala na whai upeiva. E sili aia ona le lei o le mea ua maua mai. I le mea ua manao ia I le loto o le mea e whatauwa. O le mea whatauwa fo I lea ma le ai I le matanga. A tono I le na whau mai e pese fo I lea sulveka. Sili asi mea mangu o ta oto a yata o tau le lei. Maua singa ka vale a warkau singa o le ainga maua singa fale no nofo ai talia Yesu. Ia o le ase isi mea. To anga I le lotu. Hallelujah. Vi ia le li. Toi mai loa ma le tala a Paulo. Mai ina wau maua ke wiso. O le ala le tala a Paulo. Wa ota uma mea uma. Ota uma mea uma ina wau maua ke wiso. Paua ngā re singi o le nei sa valinga en tātou te iai. Hallelujah. Whaamalia ina o tā loto. Nga o le mele o lo nau mai ai le nganga o le tua. E tausi tā ua. Nau mai le tua e awane o tā oi, awane o tā mativa. Wa me ta te mana o ai lau te tala mai le avanoa e le tua balau mai. E vai o le tō malau launga e le tua o mele leina ia whaia ia tāwita. Whai mai ana le atoa mena. Anga yengi si mea o kei roanga e kaunga whai mo oe tāwita.
o te wha o popo I lunga o nā mea. Tinga lai te tala ele manoa ele tua. Wani mea tā te mana na o ai wala au I le tua. A whai fo u wha o so ina I tā ua el whini ma ti apolo. Wala au lia ngang pa ia so ani. Yo tā mawhau whau. Ele tu la fo ia tā ua ele tua. Ia ngatalo tā mana o I mea ua tā maua. Pifai mai ele tusile na e peru fo I suma tolu o fo ko lima na ye si fa I taule na ngatalo o to manao I mea o ya te o to ave mele luka suma lua lo no fo ko suma lima ya leo o to ya te o to aua le mata pe awa le ola se tasi le tele o ana mea o ya te ia vai oi aua le mata pepea wa me o yo te ta ua se o lama na ma ro ele se ne sili ngai lo le fia ma le oli tonu le ainga le I fatasi mata pua I fatasi le loto o fa mariina le na fa pe nei lo le fa sala mo lo nga ngai fa manu tu ya yova pa wa nga me le fa fonga mai le o e malia I mea o whaia ele tua ia te o e ma tono so ai. Mai leo le, kala na whai salamoa. Mea o mawhoi o te tono ia te au wha manu ilo na suafu pai. Au ane I ngalo se mea tasi o ana mea lofa. Ai, o le loto le na o wha maria ina. O le loto le na o ato o toa le nganga o le wha whetai te tono le loto. O a mea o wha ina ele tua I yo ao maulima pa wanga le nganga le fatali mai le tua aftaita mai me we fo me umaia o me ele ni me ia mato le ele ni me mato me we fo ai tausi ai mato du mo fo mai le ningo se fa malo si le tato sa vali le nei tu la fiafi o ame wa mai ele tua yo ao maulima na tausi ai o tā inga. Whai male fia, whai male oli. Ua ne I whaia se mea e toa sā I lea tua ia te tā ua. Ia o nā a fia tua I lea mana I tātou whanau. A fia tua ina I o tātou a inga. Vi ia lea li. Mai ali pese ia suliveta e peo na uwhai atua inga. Sili asi mea manu. Au ta oto ai ata o tau lele. Mai ngango le skamalo le la fa sa mo sili ngai mangu si mangu kasi wo lo lima ngai lo manu tele lo ta ai de ba mao na la va se me o fo ai le tua ya te tau ya fa ya le mo me vi I ai le fa ta ye I le nganga le tua lo na nganga fo ai lo na nganga tausi lo na nganga leo lo na nganga pui I le tu la fo ina I tā ue le tu. E wha malosi mai fo I le apostolo Paulo fe mai o nei ngata I le nei lalo langi mea tau te mana na o ai a Keriso. Nau ia maua leo lai whau dat. Me sili lea mata ua. Ia lea le I lana upu le nea fiafi. Ia I fo I manatu. O tau sa fitai tunga le nei fiafi. Yo le puai le tua le puai o ai ia tato umalava awa oi fo ia o la fa longo I le feta lai mai o le tua na upu le nefia ia o tato umalo feta lai mai le nganga le tua dai taimi se puai ta ua e taimi se ai ta sabani ai o lo o ya ile nganga pa io le tua fe soani ya te ta ua taimi ta te vai ai taimi se ai ta ua taimi fa le tonu wale ta sabali o ya ile nganga pa io le tua fe soani ya te ta ia le sabali na mo ta to le nei tu la fia fa tai le tua le na upu se fo ilo na nganga soani ya te ta to ya ele o tu la fo ina lava I tatou ele tua o lo manatu mai pe ala I lona ngana pa ia soani
ya so swani ya o so swani ya ya ta ya i ta fo lo ngai lu ngole ni fu ngai le ko mo fai mai fit sianga fo ia le nga misionga le sa we ki Apollo o wona ile o manga o ki Apollo tate au no ile tu hallelujah le mana o le ti Apollo ka ke o le ola fa va ko mo fai ele ti Apollo au mai ni mea e fa ko singa ai ka ua ma tau ese mai ai le fa tanga le na o tupu tele le mana o tupu tele le manatu o tino male tu ina na o le mafofa ya ona sasi ai le o ta le kuna le tu mo ta to le ne fefi tawa ina ya anga le tu so swani fa la tele ma fa ma matini ya winga lo to la na fionga pa ia ya pio na mai mo ta to ya anga leile tua ya wafo ini fuafanga mani lava singa o toile ne fiafi ya anga leile tua ya to wafai ona te lungo le wal tele ya fai mandilo sao na tanga il fale ya ulu fatali mai oele la to lo famuli mi se fo ita fa na tanga ya tu ila ngadwenga ya fai mandile tulanga fo ne fiafi malava singa ya ila vale taimi sasi ai ye foi taimi fa peta o yo la sao sia ka mele fai ya au mai taimi ngai mai le ia ita o ti Apollo ia leo pui le tua ia la umo le ne fiafi le watu foi ngaluenga ya wa foi ni fo fanga fai le nei vai yaso na yaso toyo le nei vai yaso ya tai pe ta to le ngano le tua mo foi le ngano fa tai sunga ile fa ton sunga ya Mike Preta ya tu sai foi mo le nei va noa o to venga ya mori to fo isina fa malosi ya wale mana yo mana bonga venga pene ne fiafi bongo tato wala ata ole robot Kingdom TV channel ya pena ya fo le ne fiafi sa alo ya wona ya la to sa to vale ne yaso mori foi tu lango tato por kalamia ya le tua no to so fo ngal due ma so fo wona Paula talo ya fa fo lo pele ia le so fo mle ola wale tau to ino no finalo mis fo ya fa lo pel fa unga le tu e lunga ya to malo ngal due ya vi ele tu o se ukule na mo ta to le ne fiafi ai ole fa sta tu talo fa i ko ta to maftanga ya mo ya tu lo fa anga so ya tu fo no fa fo mai le ne fiafi ele tua va tele lava mole fa malo simo fo fa fonga tato programme ia mai lato uma ule mo atu to swafa ya fa mi ya tu le tua ya to fa statu talo fa yo tato programme le to tama le alo mole ngana ko ia ma to mo ya tu le ngana fa tai fa wina ma to ni programme mana ko na venga se kulabo wa ya uma ya o ma fa tonu ya fa manato fo mato ya te mato le ne fiafi ya olo lama lava le fili olo lama le ti Apollo ne uma mato te ya mato talo ale se no malo ngana pa ia le se malo si ya te mato so son mai tatu au ma oe o fanga to le ne fiafi ya lava lo wanga le tua wai lava ni si o fia mo lo so sani tatu fo e fata o to dia ma yo tino ile mana ro swafa Yesu Kristo apa tu mai fa malo lo ya te la tu mai tamama na tina matu e tonu mau tamalawa ya fa manuia ya lo fa malo longa ya te la tu manuia pele nei fo yo nanga lo por Kingdom TV channel ya wala wale mo ino lo savali so se tafo le la talo ya te oe misi fo yo popo ngatia ono mala fa le natural le ya mese lo no o Israel lo mato tua talo lava ila o fio ya apatu au famanuia ya te ila totanga tu mawali viinga mauli famanu ila o fio e fa vau wafo ni matu fale tonu wani matu seli tatu maftana famana lo mai ya te mato o mato wa o sufana un sala lumo la o atu mauli viinga ya te o tama nei maso malava yo o fa vau no Yesu Kristo mato ri fao oloni swafa o matu wole mbal auto nei amene ya tato programe na ne fiafi ya family tele ale tu mo toma ya ono swafa Yesu sufua mayemno
Talofalava, Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa atu le fiafi ngo sua la ulu. Le fo mo tamo sa longa i fo. Fanga ia palauri. Ia ile te sanga e tasi le lua afe su fitu. Malese lua afe su valu. Ia sa ia isa no malanga tua i sa la elu. Samoa na tunu pele o te whaftaile atua o nawa no le lei. Ia te tonu fo. Lo ia te oese la ngona fa pena na e fia alu pa ia po no le atua. Ia ele se taimi po e talo fo ile atua mo se taimi. Ia le mi le lea. Lua afe lo lima lo fa pena na ia fa moe moe. Le tatu malanga. Ia fa te fia malanga mai lo ainga. Ia se noa. O te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo va ai le mongo olive. Ia lo ia pe fetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo. Ile la lolangi nei. Mai o le a fio mai o ia ma tu vai on au le mongo olive. E fa fia ngai ma le malu fo ilea. Samoa a e fia i loa tiri nei lava a mea matango fia na faia le tua na tutupu mai o le atutupu foi. Ia loa noa le leilea tatou te malanga tu ai. Ia Israelu awane ingalo ia te oe whamnianga le tua. Ia o lo ta tia i o ta lima. Ia o ta ua la valo ia i fuafuanga whafsotai. Purenga le tatou Global Kingdom TV. Ia mapuki e loso o vanoa awane ingalo o se fianga telefo ilo nei tangata. O na ele tasi se saito lo whapena o na tala no matus pa ia. Ia o tausanga umalawa e aloi malanga. Lo whailoa mai e le au la tau o le whapena. Archaeologists o na maua le vaenga ma le vaenga o le mea na si fia ile nganga ma mi sia i lupa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima o ina te lo polo to e tūl maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu to sanga ia fungia le tua fa ma ia fuanga ma plan mai le nei taimi se ia o atu le fa moe moe ona o Yesu. God bless you. Five time. Hello, Talo Falava, Pulavinaka, and Shalom. My name is Deborah Tuimbao, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salam, talo falava, wa pa ang to Global TV so se tolera lang. Ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa. Ia ole lua fesulfa na o malanga Israel. Ia e se tau so o lo ole atua ia o se mesa famoni na ia ole
o le te la mea le lei uma ai o se o le unga le maunga whilua inga le na tatalo ai Yesu Keriso ai tu mai ia iria ma mo se le si tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga le nganga pa ia le tu ia a walo fa singo manga fo ima ile o mai ma le fa ngai ngele tu nganga luenga ai o e lo sila ma mai mo ma nei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato Global TV ta sang fo ia fio mai tala mai au ta o e lo so te o le tua fa o lo talo le tua ai ma nei fo o te soli fo i au le tua sa fa malanga lo ia te to ne mo finish fa mo yang ia fio mai tala mai au sa fo Yesu Keriso amen. Talofa lava and shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and do join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. Fatalo fatu pa ia malu Samoa ia olo wingoa o Ioelu maninoa ile tausanga e lua afes fuluvalu ia o tausanga le na tatala ia le li isa vanoa o te malanga atua Israelu ia o se na fatu puina lava le fia ma le oli ona talitonu ese fole faitau la fio ngale atua ia ese fole vainga ina walu ma vai matula ele ia tele lava ni luitau na o mai ia ai pe lava ole na o vai ai le vai tafe o Yordana ia ole vai le sa baptiso ina ai Yesu ia ole sa fatino ai la mato baptisonga to tele mato limas fulu fa i matou sa fai en matou baptisonga i sunga foi fa whengainga pe ona matou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa fai foi le viinga, ma fai pesenga, ma fai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaafitai i le atua, le iawa noa tatala mai e le atua, ia a fai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia, ia o lo wawanoa le leilea, lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le wawanoa, ia e whai malanga atuai, o no le swafo Yesu. Amen. Talofa lava,
o lo wingoa o e seta wa suanga fa mui Whaftai le atua mo le nei amanoa o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i ate oe. Pe a whai o i ate oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le nei a fiafia o te fia whaasoa i ate oe. O se filifilinga tonu, ma le ami o tonu. I lo wo atu i ai, o le a e iloa ai, pei ona o wo i ai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i foai lo uloto, le iti oa a moli mau le fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai i ai le manuia i so se mea, lau ele ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo talia Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fia asia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, i le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafo Yesu, amene, ma amene.